Prvenstveno zbog sebe. Znači, zato što iskreno, evo, ja da naredim da ovoj temi ne moram ni razgovarati. Kamoli da mene žena mora voziti od Rijeke do Vuda i nazad, ali ovaj čas nema uopće opciju biranja, nego jedino što možeš i najmanje što možeš od oce ukazati. Recimo se ljubozno s time da se danas u Rijeci organizira. Da, kako ne, čak se trebala i koncert, čak treba organizirati. I znam da su nas zvali, između ostalog, ja sam rekao da nažalost nećemo moći nastupiti. Ja se nadam da su shvatili da nećemo nastupiti, će ja doći tu. I da nisu već po nekim portalima počeli ono kao nabijat packe, ali... Stopio na Rijeka Praju da se održano primjerno vođenje. Vjerojatno da, kao i na bilo kojoj manifestaciji koja promiče nekakva ljudska prava i jednakost. Zašto neće? Ne vidim razloga da ne, jedino se može dogoditi da ili taj dan nismo tu, ili da jednostavno mislim da u tehničkom smislu nečem to nije zadovoljavajuće, ali da, što se tiče poziva od organizatora ili razloga da svi... Ja misliš da bi bila jednaka reakcija građana Rijeke kao što je bilo? Ne bi, ali nije stvar Spličana, stanovništva koje je ovdje stotinama godina. Promijenila se slika stanovništva 90-ih, ljudi koji su došli u grad tih godina su glasni, morali su se na neki način oklopiti, bili su malo glasniji od građana dotadašnjih jer drugi nemaju razloga da budu glasni. Malo po malo te generacije su se promijenile i slika grada se promijenila. Vem da ti lakiraš nokti, si ti kad imao problema gender bendinga na sebi, ono nekad se nosio suha možda? Ma jesam, ali ne znam da li je to zbog toga. Mislim da u ovoj zemlji ljudi su isfrustrirani, žao mi je da ljudi u ovoj zemlji ne shvaćaju da smo malo po malo svi postali građani drugog reda na razne načine. Neko je spadao u socijalnu ugroženu skupinu, neko spada u skupinu čija su prava koja su im zakonom zagarantirana se ne sprovode uopće. Zakon nije zaživio. Ali u svakom slučaju, pa čak i navijači, nisu svjesni toga da su zapravo malo svi stjerani na nekakve margine društva i da se sve zapravo dešava zbog jedne male skupine ljudi. I čao mi da se ljudi ne prepoznaju jedni druge i da se zapravo svi na neki način, da se radnice Kamenskog ne shvate da zapravo je ovo danas i njihov dan, isto kao što su studenti išli podržati svoje vreme radnike i radnice. Svi smo mi dio iste kaše i sve religijske skupine, sve druge vjeroispovijesti, osim naravno katoličke koja ovdje prevladava. Svi zapravo ne mogu na neki način ostvariti svoja prava koja im je ova država obećala ostvariti. Jedan dan o ovom valjda nećemo ni pričati, jer ovo je suludo. Ja do prije par godina nisam znao da je ovo uopće tema za razgovor. Pa sad sam evo došao do toga da moram doći do Splita. Hvala što si došao i hvala ti za emisiju. Hvala. Uživajte vi.